So ke lizananzelela ukuthi yona le indaba yethabanikeli yiyo esehlukanisayo kubo bonke abantu. Kasixolisi ngendaba yethabanikeli. Asixolisi ngoba yiyo esenza sibe ngabantu abaphethe udaba lwengilosi ezintathu lweyame ethabanikelini. Nxa ungakhipha ithabanikeli kule bhayisikili lami kule bhayisikili lami engaliphiwa ngabantu enkayi ngingumfundisi enkayi ngihamba ngenyawo bathi uhamba ngenyawo kakhulu ekela sikunika ibhayisikili. So ibhayisikili lana ngiyalithanda kakhulu. So ibhayisikili leliyana lile spokes bese lisiba le hub. Udaba lwe sanctuary yihub yebhayisikili. Nxa ihub ingekho ibhayisikili kalingeke lahamba. Mina ngimyedwa namhlanje. Ngezinye indlela ungakhipha ithabanikeli asisakhulumi ngesabatha. Ungakhipha ithabanikeli asisakhulumi ngesimo sabafileyo. Ungakhipha ithabanikeli akusela bunceku obuthembekileyo. Ungakhipha ithabanikeli zonke insika zenkolo yethu zidilikela phansi. Indaba yethabanikeli iyiyo isikhonkwane senkolo zethu zonke inkolo zinaba zisukela imfundiso zonke zinaba zisukela ethabanikelini. Ngizathanda ukubana sifunde indinyana mhlawumbe zizaba mbili kumbe zizaba ntathu sikhuthazane ngendaba eqhakathekileyo yethabanikeli. Asike sivule amabhayibhili ethu nxa sibuye lawo amabhayibhili ethu encwadini kaExodus. Ibhuku lika Exodus yivangeli eTestamentini elidala. Yivangeli ngezinye indlela ngingathi this is the gospel according to Moses. Ivangeli ngokuloba kukaMose. Incwadi kaExodus ngifunda isahluko ngesika 32. IBhayibhili lithi lona abantu sebebonile ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni babuthana kuAaron bathi kuye suka usenzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu ngoba uMose lo umuntu owasikhupha elizweni laseGibhithe kasazi ukuthi wehlelwe yini. Verse 2 ibandla lisesekhona. uAaron wathi kubo khumulani amacici egolide esandleni zabomkenu lamadodana enu. Lezo verse leza amadoda amacici ngapha emadodaneni enu leza amadodakazini enu liwathathe liwalethe kimi. Bonke abantu bakhumula amacici endlebeni zawo bawaletha kuAaron. Walamukela igolide kibo walikhanda wenza ngalo ithole ayelikhandile. Bathi nangu uNkulunkulu wakho. Wathi nangu uNkulunkulu wakho Israyeli okukhuphe ezweni laseGibhithe. uAaron esekubonile lokhu wakha ialtari phambi kwabo. Wamemezela wathi kusasa lusuku lomkhosi omkhulu wenkosi. Verse 6 abantu bavuka ekuseni banikela umnikelo wokuchiswa baletha umnikelo yokuthula bahlala phansi ukuba badle banathe base besukuma ukuba badle bagide. Inkosi busise ukufunda kwelizwi layo. Kulomfanekiso okhona la umfanekiso lo uqalisa ezulwini. Ithabanikeli aliqalisanga emhlabeni. Vele lalikhona uLucifer wayelikherubi elisibekelayo ngezinye indlela wayephambi komchokocho wesivumelwano. Ensimini yase-Eden uNkulunkulu wenza okungumfanekiso okuphose kufanane lethabanikeli. Kule ndawo lapho abakungamelanga bafike khona okwakuyindawo engcwele. Isihlahla esisenzikini yensimu sasiyindawo engcwele engathintwayo engadliwayo engabanjwayo. Owayefika khona wayesifa. Umfanekiso wethabanikeli lowana.
esebakhuphile ngesandla esinamandla nxa esenza engakathi ngifuna ukubana lingenzele ithabanikeli wenza umfanekiso ofanana lethabanikeli. Mana ke ngiphungule ispeed sami mbijana. Wenza umfanekiso ofanana lethabanikeli. Entabeni yaseSinayi lisesekhona enkonzweni, likhona enkonzweni. Entabeni yaseSinayi phansi laphayana kwaba khona inkonzo yomhlatshelo, kwathiwa abantu bageze bazihlambulule. Ethabanikeleni kwakukhona indawo yokugeza. Phansi laphayana kwakuyiliguma laphandle, badwetshela umzila lapho babengeke badlula khona, ababengeke bathinta khona, kwaba yindawo engcwele. uMosi wenyukela phezulu entabeni, kwaba yindawo engcwele. Ithabanikeli lingakabi khona, vele intaba yaseSinayi yayisikhulumile ukuba ithabanikeli limi ngayiphi indlela. Angikwazi besihamba sonke liwabona umfanekiso lo. Phandle laphayana kwakulithente lokuhlangana, the outer court. Nxa ukhangela lapho kudwetshelwe khona umzila ukuba abantu bengadluli, kwaqala indawo engcwele. Nxa uMosi esenyuka esiyahlangana loNkulunkulu enqongweni yentaba, kwaba yindawo engcwele. Namhla ngiyedwa echichi. uMosi nxa ungafunda isahlungu esika 24, actually baqalise ukuthi kusahlungu esika 19, kusahlungu esika 24 amadoda abadala 70 elders kuhlanganisela uNadab lo Abihu kanye lo Aaron bahamba baya hlangana loNkulunkulu, bambona uNkulunkulu. iBhayibheli liyasivezela ukuba uNkulunkulu wayenjani kusahluko ngesika 24. And the nobles and the children of Israel laid not his hand and did not eat or drink. Bazange badle, abazange benze lutho ngenxa yokuthi babe siyahlangana loNkulunkulu. uNkulunkulu wasesithi yena, lapha lina seledlule langena ku holy place, sengifuna amadoda amabili, uJoshua lo Aaron, kabenyukele phezulu. Abantu laba kabakho lapha likhona, kabenyukele ngaphi? Phezulu, benyukela phezulu. Bese sephezulu khona ngale uKristu esendaweni engcwele. uMosi wayemele uNkulunkulu, wayemele uKristu esendaweni engcwele. Ngoba sebesenza inyakanyaka phansi, uNkulunkulu uthi yena, khangela abantu bakho. Babengabantu bakaMosi, babengabantu bakaMosi, babengayisibo bantu bakabani, babengabantu bakaNkulunkulu. iBhayibheli liyasivezela ukuba ngasona leso isikhathi uMosi esephuzile, njengalesi isikhathi uNkulunkulu esephuzile. uMosi onguJesu Kristu usendaweni engcwele, uphezulu kwentaba iSinayi, ulungisa indaba yokuhlengwa kwethu, ulungisa indaba yokuba siye eKhenani, ukuba sizafinyelela njani eKhenani, ulungisa ukubana sibe ngabahlengiweyo ngayiphi indlela. Kodwa phansi ngapha abantu bathi bona inkosi isiphuzile ukubuya. Mfundisi, senzele uNkulunkulu ozasibuyisela eGibhithe. Mfundisi, senzele kulento engiyibonayo laphayana, izitabane ngani zazikhona ngoba kulabo baba ababelamacici. Ivesi itsho njalo, nxa kusenzakala umsebenzi wokwahlulela ezulwini, izitabane zikhona. Nxa kusenzakala umsebenzi wokwahlulela ezulwini, kuba lobunqunu. Nxa ungafunda iBhayibheli usiya phambili, angifundanga amavesi wonke, uNkulunkulu uthi yena abantu sebeze babanqunu. uNkulunkulu esethabanikelini abantu bahambaze, namhlanje ziba mfitshane uNkulunkulu esethabanikelini. Namhlanje ziveza lapha uNkulunkulu esethabanikelini. uNkulunkulu nxa ekhangele phansi uthi mina sengifuna ukuchabalalisa ibandla. Kodwa uMosi njengompristi kaNkulunkulu uthi hayi bantu, umusa wakho uNkulunkulu, khumbula owakuthembisa kuIsrayeli. Abantu besapenda inzipho, uNkulunkulu uthi hayi bantu, umusa wakho
namhlanje kakusazili ukufaka amacici esabatheni. uNkulunkulu uthi hayi umusa wakho, ngoba uAaron usevumele izinto ezazingavunyelwa izolo. uAaron usetheka kwenziwe izinto ezazingayenziwa kuqala. Ngafunda iBhayibheli lapha lithi lona babegida kulezi insuku sesigida enkonzweni kaJehova. uAaron usevumile ukuba singabe sinyikinyika kancinyane, giving praise to the God of heaven. Hayi sokubekwe ithole uNkulunkulu esendaweni engcwele. When Christ is in his sanctuary, kulento embi esisenzakala. uNkulunkulu namhlanje ekseni uyakhuza uthi yena nxa ngisendaweni engcwele, Aaron sala ubambile. Khangela uAaron noNadabu noAbihu labadala ababeyi70 babembonile uNkulunkulu, alizwanga lina. They had seen, chapter 24, babembonile ubuso bukaNkulunkulu, babenelisile ukuba lobudlelwano loNkulunkulu, kodwa bayezwa abantu besithi akusakwazi ukuthi uMose kuhambe njani loNkulunkulu wakhe. Yibo kwakumele babatshele ukuthi hayi uNkulunkulu ukhona, usendaweni engcwele. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyabusa, ubusa kuze kube ngunaphakade. Namhlanje sesivumele izinto kade singamelanga sizivumele. uThixo namhlanje ekseni uyakhuza uthi yena lokhiyana esesikuvumele kwangena. Omunye wathi yena ngadinga umhlaba ngawuthola ebandleni, ngadinga ibandla ngalithola emhlabeni. Namhlanje umzila wehlukanisa umhlaba lebandla kawusekho. Ngake ngathi kwenye indawo aluba uNkulunkulu ube le Facebook account, kade zakubhala ku account yakhe ukuthi ubudlelwano bami lebandla it's very complicated, ngoba sebehlanganisa amabele nabakhoba. Sekufanana ngilapha ukumemezela ukuba nxa uMose esentabeni, sihlobo zami ezithandekayo, kasazini ukubana uzakwehla esithungamelele eKhenani. Xa esehla esithungamelela eKhenani, kangaphathazi imithetho phambi kwethu, kodwa uMose makathi yena ngokukholwa sengilithatha ngilisa ekhaya elethembekayo, lapho kungekho inkathazo khona, lapho kungekho khona insizi. Ngifuna ukubana libe ngabathembekileyo, ngoba ngisaxoxisana loJehova ngala amazwi. Ngithanda ukuvula wona lo mhlangano.